Suid-Afrika se Staatsmuseum in Pretoria se middestad is in 1892 gebou. Dit het kuns- en kultuurerfenis insluitend items uit die Anglo-Boereoorlog gehuisves. Die gebou staan nou al dekades lank leeg. The ceilings are falling in, the paint is peeling off, and the floors have given way. The main concern was what had happened to the collections in the building, which I recall as a child. I visited there from school. It was the first time I ever saw a mummy. Die Staatsmuseum is in die vroeë 1990s finaal gesluit. Die historiese artefakte is sedertdien in pakhuise verskuif en later het sommige daarvan 'n nuwe tuiste by die Dietsong Museum gekry. The museum was dissolved before Dietsong Museums was formed in the early 90s. I don't have the actual facts of when exactly in the early 90s, but what I know is that it was in the old dispensation, and the collections that were in the Straats Museum was then transferred to warehouses around Pretoria for safekeeping. It was only 8 or 9 years later that Dietsong Museums of South Africa came into existence, and the collections that were stored were then transferred to the Cultural History Museum. Dit steek baie mense dwars in die krop dat die regering nie volle verantwoordelikheid vir sy kultuurskatte neem nie. The government has got a responsibility to the maintenance of the buildings and to ensure that the collections inside them are either national level or provincial level. Funding has to be made available for this. This is all we have. Once we lose cultural artifacts or any of collections, we've lost part of our culture and part of our history. Die regering se museums is die verantwoordelikheid van die Departement van Sport, Kuns en Kultuur, terwyl geboue onder die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur val. Die jager sê dis moeilik om museums in stand te hou op 'n provinsiale vlak, as dit nie eens op 'n nasionale vlak gebeur nie. When we asked in Gauteng specifically, no money had been put aside for years for any maintenance of museums. Instead of spending money on something like Live Golf, which has happened recently, that money could rather have been gone into its millions, that could have gone into a museum or a few museums' maintenance. Die besturende direkteur van die Voortrekker Monument, Dr. Dani Langner, stem saam dat die regering verantwoordelikheid moet aanvaar vir die stand van sy museums. Die Voortrekker Monument word deur 'n privaat maatskappy sonder winsbejag bestuur. Daarmee saam is dit nie net die minister Mackenzie wat verantwoordelik is nie, dit is minister McPherson ook, want daai spesifieke museum behoort aan die nasionale regering en dit is openbare werke is verantwoordbaar vir die instandhouding van openbare geboue. Die minister van kultuur is verantwoordelik vir die programme. Verlede jaar het die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, aangevoer daar is nie geld vir die instandhouding of restaurasie van die land se nasionale erfenisterreine nie. Langner sê dit is onaanvaarbaar. Dit is 'n skande en om dit beter te verduidelik, sal ek sê wat die minister doen is hy normaliseer die politiek van vernietiging. Hy tree buite sy grondwetlike mandaat op deur te sê daar is geen begroting daarvoor nie. Geen regering het geld van hulle eie nie. As hulle werk met belastinggeld, dan werk hulle met die geld van die mense van daardie land. En as dit vir die mense van daardie land belangrik is dat hulle storie, hulle kultuur, hulle erfenis bewaar word, dan het die regering 'n plig om die belastinggeld, 'n klein deeltjie daarvan, ons praat van 0,5% daarvan, ten minste daarvoor ook beskikbaar te stel. By die Voortrekker Monument sê Langner het hulle besef hulle is op hulle self aangewese om dit te onderhou. Volgens hom is die wenresep om 'n veelvoudige ekonomiese inkomstemodel te ontwerp, 'n goeie span aan te stel en op 'n welwillende gemeenskap staat te maak. Die Voortrekker Monument kry geen staatssubsidie nie en as 'n mens wonder hoe kry jy dit reg, dan wil ek sê die eerlike antwoord is dit is regtig nie maklik nie. Dit is baie moeilik om die monument suksesvol te bestuur, maar dit is nie onmoontlik nie. Ons suksesresep lê in eerste plek in die span mense wat hierso is. As jy nie streng finansiële dissipline het nie, kan hierdie 'n bodemlose put word waarin elke rand en sent wegvloei. Die jager stem saam dat die privaat sektor veel groter sukses behaal. Places that are getting public-private funding have to be in the better position because they are actually planning for maintenance and they're planning so they keep a place in a state that people want to visit, that they're proud of. We should be proud of our heritage and culture. That's what makes us South African.
Ditsong Museum se bemarkingbestuurder Lemohang Selebalo sê by die Ditsong Sammy Marks Museum in Donkerhoek ontvang hulle staatsgeld en werk saam met die publiek. We have tight budgetary controls that we get given by the National Treasury as a whole. So when you have partnerships with the public sector, then you get to have access to more resources and you're able to do more, better exhibitions, you're able to invest in your people. So there is definitely a benefit to those partnerships. Langler sê monumente en museums is 'n vertoonvenster wat internasionale besoekers behoort te lok. Dit het 'n direkte en indirekte ekonomiese uitwerking. Dit skep werk en ondersteun toerisme. Nou kan Suid-Afrika nie trots wees op ons museums en monumente nie, want oor dit lyk soos wat dit lyk, maar dit hoef nie so te wees nie. Die Departement van Sport, Kuns en Kultuur het nie op versoeke om kommentaar gereageer nie.